Ovaj nije. Ne krsti se. Gospode Bože pomozi, neka ovaj putokaz bude putokaz zdravlja, sreće, napretka, dobrih čestitih ljudi koji će kretati ovim putem, koji će da uživaju na imanju porodice Vasića, velikom plemstvu i plemenu koje se nalazi bukvalno po svetu, u više mesta i gradova. Da nas bude više živi, zdravi, sretni i veseli bili. Tako da ljudi dolaze Sesviću. Zdravo budite Sesvići, unučići, živi, zdravi, bili. Da, to se ne krstide. Pa ja sam se krstila. Hajde Sala, otegnemo. Hajde Saša Vasiću. Dalje mi krećemo, je to tad neka pjesma? Jeste. Dalje moram malo staviti. Prekini pa snimka stavlja, nemoj dok menjamo. Može da se seče. Inače, da znate da ova kapa je kapa od mog pokojnog oca Budimira Vasića, jednog od potomaka Tome Vasića. Tomo Vasić je prvi potomak iz Vasića koji je promenio ime po svom pradedi Vasi Đukanoviću i uzeo prezime Vasić, tako da je ovaj deo sve su Vasići, a njegov rođeni brat i ti Đukanovići od kojih potičemo su naseljeni u Runjanima, ima sela ulica Đukanovića od istog brata, od dvojice rođene braće i majkom i ocom. Jedan među starijim Vasima sada, ovaj Savo Vasić, čija je prva kuća tu. Prva kuća njegova. Pomozi Bože. Za dobre goste česte